mujye mugabanya uburyarya singundi ndyarya. Jesus. Wowe The Ben ni igitangaza bro. The Ben uri igitangaza, uri inshakuru, uri indyarya mbi. Wowe urabura gustandinga, fata ku mavuta ibyo yakoze byangirije umuryango wawe, abantu birirwa barira mu muryango wawe, uri aho ngaho urashaka kwigaragariza. Umva, this guy he's fucking selfish, kureba inyungu ze gusa, kareba inyungu z'umuziki wacyo, ntunarebe ko ibyo bakorera umuryango wawe bibabaza, uhagarara ustange ku muryango wawe. You don't fucking even see your family ngo urebe ugati ibintu uyu muntu yagize, reka mpagarare nk'umugabo. Urareba inyungu zawe ku giti cyawe gusa. You fucking protecting your name nka The Ben. What's wrong with you? Urashaka kugira ngo irishusho nziza muri media, The Ben w'imfura, The Ben uranga utavuga kuvugisha induru ibirenge. Ha, ngo difatanye mbana nk'iryarya. Insi fata ku mavuta amaze muri polisi. Yatumye abantu barenze umwe atakamba ngo mubabarire, abatanze ibirego mu bikuremo, nasoka azapfukama aje imbere ya kamera basaba imbabazi. Mwarabikoze? Imbabazi ntimwazimwimye. Uri kuza kuvuga ubusa kuri Instagram ushaka iki? Waziba ugaceceka akagera. Bro, ufite two faces. Go in hell, go away. So ibigiye muri kuvuga rero tuvuga kuri iyi tweet yakoze, niyo mpamvu mubona umunyamategeko afata ku mavuta yise yamagana The Ben n'izo mbabazi kuvuga ngo yatanze bakazamagana. Ntabwo ziri ari imbabazi. Imbabazi bakwatse wanze kuzitangura zanga uvuga ubusa ngo gutanga imbabazi ngo nkwe. Aha ngani niyo topic narindiho, nanjye ndi kwamagana ibi bintu The Ben yanditse abeshya abanyarwanda ngo ahayifata ku mavuta imbabazi. Wowe wagiye kuyandika ko wari i Kigali, kutagiye kumusura muri ahantu yarafungiye muri polisi ngo zimuhe amenye ko nta kibazo mufitanye, ko uzi ku izina ryawe na Meddy ariyo yari ari imbere mu bantu yibasiye. What's wrong with you people? Bamaze kumumanura ngo fyoto. Nkubwiza ukuri, baravuga ngo nubwiza umuntu nukuri akakwanga n'ubusanzaza batari umukunzi uzamureka tumuka ceho. Nta mazi wamvomeraga, niba ukukuri nkubwiye kukuriye uzatumuke, nta mazi wamvomeraga gahambe. Ariko icyo nakubwira kimwe, ukuri ko kuri ngo ndafata ntabwo ngiyewe n'igiminwa. The Ben uri incakura, uri indyarya, urikunda ibintu byose, urikurura uti uri mubi. Ntabwo abantu nkawe babaho. Go in hell, genda iyo hirya toka kiragera. Nta shene idacika. Ntabwo fata ku mavuta ari kuzira ubusa. Yakoze ibyaha byagomba guhagarikwa, arabihanirwa. Ariko reka kwigira marayika ko yewe The Ben nta kibazo nagerana n'umuntu. None ibintu byo kwisha mu ijambo ry'Imana, Imana izagukanda umunsi umwe. Imana izagukanda ubirebe iyo reality cyangwa uri ugaragare. Ntabwo mbikunda. Mujye mureka ibyo bintu. Ntabwo ari byo. The Ben watugaragarije ishura y'uburyarya, ubucakura bubi cyane. Jesus. Iyi minsi fata ku mavuta amaze muri polisi. Yatumye abantu barenze umwe atakamba ngo mubabarire, abatanze ibirego mu bikuremo, nasoka azapfukama aje imbere ya kamera basaba imbabazi. Mwarabikoze? Imbabazi ntimwazimwimye. Uri kuza kuvuga ubusa kuri Instagram ushaka iki? Waziba ugaceceka akagenda agafesinga, umugabo agenda fesinge ibyo yakoze abiryozwe. Niba ari amategeko, niba ari bigize ibyaha bihanirwe, azava amatahe. Uraza gupretendinga ko watanze imbabazi hasigaye amasaha 3 ngo amanurwe mageragere ngo bigende bite? Uri gusaba imbabazi cyangwa uri gukiraringa izina ryawe mbere ngo bigaragare ko nta nturiye nabyo? Kutamusuye ahantu yarafunguwe, ko wahumetswe cyane, ko twakoze amaspace, ko byavuzwe mu bitangazamakuru ko mu bintu fata ku mavuta ari kuzira nawe urimo. Niba nta kirego wamutangiye, kubera iki utabikiriyarinze ari hariya kugira ngo bari kumukorera dosiye bagukuremo? Mbega ubwoko, mbega abantu. None arabura amasaha 2 ngo bamukatire, kandi bagendera kuri ibintu bagendeyo mu bintu bifungishe fata ku mavuta. Urashaka kumbwira ko ibyago wowe utarimo?
none uracunze uratayiminze. Ni ukuvuga ngo bamufunge ariko nkomeze ngira ishusho nziza singira ahantu mpurira nabyo. Muri babi, muri babi, muri babi, muri babi. Muretse kugira amasura abiri. Ugomba kuba umuntu w'umugabo, ugomba kuba umuntu w'umugabo ugahagarara uhamye. Ibyo utatanze ngo bimugirire akamaro urabitanga kugira ngo bikiraringe izina ryawe. You still love yourself. Uri selfish mu buryo ntarabonaho. You so fucking selfish untarabona. Ntagufata ku mavuta mwigize mujya kumurega yafashwe na RIB. Kubera ibyaha bya kuri social media. Uraza kwibwanagiza ugaragaza kuri marayika uri mwiza gute. Ndakubaza wowe mwatanze ibirego kangahe? Wagiye muri RIB gutanga ibirego inshuro zingahe wowe The Ben? Wagiye muri RIB kangahe ugaragaza ko umuntu akubangamiye? Watanze ibirego inshuro zingahe? Jesus. Urikunda, ibintu byose urireba, urashaka kugira ngo bigaragare kuri marayika utagira Yesu Kristo. God fata ntago naje gushaka inshuti hano. Ntawe naje gushaka aho ubushuti, sinaje kubagaragaza isura nziza. Nta nshuti nkeneye. Inshuti ni Yesu. Nta nshuti makeneyemo. I don't need that friendship. Baby girl uri kigoryi ku buzima ntarabona. Jabo bimeze bite? Umeze ute man? Fresh bite? Fresh cyane man, ewa. Maze iminsi nikurikiranira ibintu ariko ndavuze ni ubwo wahageze reka nze tubanze twumva uko bimeze. Nizere ko ari sawa ariko. Ibintu byose ni wane, ibintu byose ni fresh ariko ngiyewe bura God fata impamvu ubona abantu bose bantera amabuye. Ntabwo ngiyewe God fata ushobora kunshyira mu gapfunyika ngo ugende unshyire hariya no. Yego ni yego, oya ni oya, ntabwo nkundi ndyarya bro. Man, this guy noneho selfish. Iyi message nayivuga mbega umugabo ufite amasura abiri, mbega umugabo w'indyarya, mbega umugabo ufungishije undisha umugabo. Afungishije undi man yicecekeye none final decisions mbabarira urebe. Iyi statement ni yari ntabwo amufingishije reka kuguruka. Ntabwo The Ben ari wafungishije fata ku mavuta. Yarareze niko RIB yavuze, yatangaje yarareze kandi yareze ibintu byo gutop. Yatangaje ngo ibintu muri showbiz aba bajama barabigira. Ibi bintu barasanzwe babigira. Reka kurya manwa nawe wimbeshya. RIB yatangaje mujye mugabanya uburyarya singundi ndyarya. Jesus. Oya The Ben ni gitangaza bro. The Ben ni gitangaza uri nshakuru ndyarya mbi. Wowe urabura gustandinga fata ku mavuta ibyo yakoze byangirije umuryango wawe, abantu birirwa barira mu muryango wawe, uraho ngaho urashaka kwigaragariza yo urumva. This guy he's fucking selfish. Kureba inyungu ze gusa, kareba inyungu z'umuziki wacyo, ntunarebe ko ibyo bakorera umuryango wawe bibabaza, uhagarara ustaninge ku muryango wawe. You don't fucking even see your family ngo urebe ati ibintu uyu muntu hageze reka mpagarare nk'umugabo. Urareba inyungu zawe ku giti cyawe gusa. You fucking protecting your name nka The Ben. What's wrong with you? Urashaka kugira ngo irishusho nziza muri media. The Ben w'imfura, The Ben uranga utavuga kuvugisha induru ibirenge. Ha, ngo difatanye mbana nk'indyarya. Insi fata ku mavuta amaze muri polisi. Yatumye abantu barenze umwe atakamba ngo mumubabarire. Abatanze ibirego mu bikuremo. Nasoka zapfukama aje imbere ya kamera basaba imbabazi. Mwarabikoze? Mwarabikoze? Imbabazi ntimwazimwimye. Uri kuza kuvuga ubusa kuri Instagram ushaka iki? Waziba ugaceceka akagera. Bro, ufite two faces. Go in hell, go away. So ibigiye muri kuvuga rero tuvuga kuri iyi tweet yakoze, niyo mpamvu mubona umunyamategeko afata ku mavuta yise yamagana The Ben n'izo mbabazi kuvuga ngo yatanze bakazamagana. Ntabwo ziri ari imbabazi. Imbabazi bakwatse wanze kuzitangura zanga uvuga ubusa ngo gutanga imbabazi ngo nkwe. Aha ngaha niyo topic nari ndiho, nanjye ndi kwamagana ibi bintu The Ben yanditse abeshya abanyarwanda ngo hayifata ku mavuta imbabazi. Wowe wagiye kuyandika
ko wari i Kigali ko utagiye kumusura muri ahantu yarafungiye muri polisi ngo uzimuhe amenye ko nta kibazo mufitanye, ko uzi ku izina ryawe na Meddy ariyo yari ari imbere mu bantu yibasiye. What's wrong with you people? Bamaze kumumanura ngo fyoto fyoto. Nkubwiza ukuri, baravuga ngo nubwiza umuntu nukuri akakwanga n'ubusanzaza abatari umukunzi uzamureka atumuka aceho. Nta mazi wamvomeraga, niba uku kuri nkubwiye kukuriye uzatumuke, nta mazi wamvomeraga gahambe. Ariko icyo nakubwira kimwe, ukuri ko kuri ngo ndafata ntabwo ngiyewe n'igiminwa. The Ben urincakura, urindyarya, urikunda, ibintu byose urikurura uti uri mubi. Ntabwo abantu nk'abo ngabo, ntabwo abantu nk'abo babaho. Go in hell, genda iyo hirya toka kiragera. Nta shene idacika, ntabwo fata ku mavuta ari kuzira ubusa. Yakoze ibyaha byagomba guhagarikwa, arabihanirwa. Ariko reka kwigira marayika ko yewe The Ben nta kibazo nagerana n'umuntu. None ibintu byo kwisha mu ijambo ry'Imana, Imana izagukanda umunsi umwe. Umunsi umwe Imana izagukanda ubirebe iyo reality cyangwa uri ugaragare. Ntabwo mbikunda. Mujye mureka ibyo bintu. Mujye mureka ibyo bintu, ntabwo ari byo. The Ben watugaragarije ishura y'uburyarya, ubucakura bubi cyane. Jesus. Iyi minsi fata ku mavuta amaze muri polisi yatumye abantu barenze umwe atakamba ngo mumubabarire. Abatanze ibirego mu bikuremo, nasohoka azapfukama aje imbere ya kamera basaba imbabazi. Mwarabikoze? Mwarabikoze? Imbabazi ntimwazimwimye. Uri kuza kuvuga ubusa kuri Instagram ushaka iki? Waziba ugaceceka, akagenda agafesinga. Umugabo agenda fesinge ibyo yakoze abiryozwe. Niba ari amategeko, niba ari bigize ibyaha bihanirwe, azava amatahe. Uraza gupretendinga ko watanze imbabazi hasigaye amasaha 3 ngo amanurwe mageragere ngo bigende bite? Uri gusaba imbabazi cyangwa uri gukiraringa izina ryawe mbere ngo bigaragare ko nta hantu huriye nabyo? Kutamusuye ahantu yari afunguwe, ko wahumetswe cyane, ko twakoze amaspace, ko byavuzwe mu bitangazamakuru ko mu bintu fata ku mavuta ari kuzira nawe urimo. Niba nta kirego wamutangiye, kubera iki utabikiriyarinze ari hariya kugira ngo bari kumukorera dosiye bagukuremo? Mbega ubwoko, mbega abantu. None amaze arabura amasaha 2 ngo bamukatire, kandi bagendera kuri ibintu bagendeyo mu bintu bifugishe fata ku mavuta. Urashaka kumbwira ko ibyago utarimo? None uracunza, uratayiminze. Ni kuvuga ngo bamufunge, ariko nkomeze ngira ishusho nziza singirana umurira nabyo. Muri babi, muri babi, muri babi, muri babi. Mureke kugira amasura abiri. Ugomba kuba umuntu w'umugabo, ugomba kuba umuntu w'umugabo, ugahagarara uhamye. Ibyo utatanze ngo bimugirire akamaro urabitanga kugira ngo bikiraringe izina ryawe. You still love yourself. Uri selfish mu buryo ntarabonaho. You so fucking selfish untarabona. Ntabwo fata ku mavuta mwigize mujya kumurega. Yafashwe na RIB kubera ibyaha bya kuri social media. Uraza kwibwanagiza ugaragaza kuri marayika uri mwiza gute? Ndakubaza wowe, mwatanze ibirego kangahe? Wagiye muri RIB gutanga ibirego inshuro zingahe wowe The Ben? Wagiye muri RIB kangahe ugaragaza ko umuntu akubangamiye? Watanze ibirego inshuro zingahe? Jesus. Urikunda, ibintu byose urireba, urashaka kugira ngo bigaragare kuri marayika, utagira Yesu Kristo. God fata ntago naje gushaka inshuti hano. Ntawe naje gushaka aho ubushuti, sinaje kubagaragaza isura nziza. Nta nshuti nkeneye. Inshuti ni Yesu. Nta nshuti makeneyemo. I don't need that friendship. Baby girl, uri kigoryi ku buzima ntarabona. Jabo bimeze bite?
umeze ute mani? fresh bite? Fresh cyane mani, ewa maze iminsi nikurikiranira ibi bintu ariko ndavuze ni ubwo wahageze reka nze tubanze twumve uko bimeze. Nizere ko ari sawa ariko. Ibintu byose ni wane, ibintu byose ni fresh, ariko ngewe buriya godi fata impamvu ubona abantu bose bantera amabuye, ntabwo ngewe godi fata ushobora kunshyira mu gapfunyika ngo ugende unshyire hariya, no. Yego ni Kare yego, oya ni oya, ntabwo nkunda indyarya bro. man, this guy noneho selfish. Iyi message nayivuga, mbega umugabo ufite amasura abiri, mbega umugabo w'indyarya, mbega ufungishije undi sha, umugabo afungishije undi mani yicecekeye none final decisions mbabarira urebe iyi statement niyo ari gukomba. Ntabwo amufungishije, reka kuguruka, ntabwo debe nari wafungishije fata ku mavuta. Yarareze niko Ribu yavuze, yatangaje yarareze kandi yareze ibintu byo gutoba. Yatangaje ngo ibintu muri showbiz aba bajama barabigira, ibi bintu barasanzwe babigira. Reka kurya manwa nawe wimbeshya. Ribu yatangaje